Umugoroba mwiza bakunze amakuru y'iteganyagihe mugezwaho n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda tugiye kubagezaho. Nitwa Felix Mucyo. Kuri uyu munsi rero mu masaha ya mu gitondo tukaba twagize ibicu biringaniye mu turere twinshi tw'igihugu, gusa haje kuboneka imvura ku masaha yo ku gicamunsi ahenshi mu turere tw'igihugu. Amasaha rero ya nijoro n'ubundi tukaba tuyiteganya mu bice byinshi by'amajyaruguru, uturere twa Musanze na Burera ndetse n'akarere ka Rwamagana. Ku masaha y'ejo ku gicamunsi tukaba naho duteganya imvura mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu. By'umwihariko rero ku masaha y'ejo mu gitondo mu gice cy'intara y'amajyepfo hakaba hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye, naho mu gice cy'intara y'Iburengerazuba ku masaha mu gitondo naho n'ubundi hateganyije kuramuka ibicu biringaniye. Ubushyuhe rero bwabo buri hagati ya dogere Celsius 12 ndetse na 17. Akarere ka Nyabihu kakazagira ubushyuhe buri hasi ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Ku masaha n'ubundi rero yo mu gitondo mu gice cy'intara y'amajyaruguru uturere twaho tukaba duteganyijwe kuramukamo ibicu biringaniye. Ubushyuhe rero bwabo buri hagati ya dogere Celsius 13 ndetse na 15. Naho mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha y'ejo mu gitondo naho n'ubundi hakaba hateganyijwe kuramuka ibicu biringaniye. Ubushyuhe rero bwaho buri hagati ya dogere Celsius 15 ndetse na 18. Akarere ka Ngoma bikaba byitezwe ko kazagira ubushyuhe busa nkaho buri hejuru ugereranyije n'utundi turere two muri iyo ntara. Umujyi wa Kigali ku masaha y'ejo mu gitondo hakaba hateganyijwe ubushyuhe buri ku kigero cya dogere Celsius 16 ndetse n'ibicu biringaniye ku masaha ya mu gitondo. Ku gicamunsi ku munsi w'ejo mu gice cy'intara y'amajyepfo hateganyijwe ibicu byiganje. Ubushyuhe rero bwo hejuru buri hagati ya dogere Celsius 24 ndetse na 23. Naho mu ntara y'Iburengerazuba uturere twa Nyabihu, Rutsiro ndetse na Ngororero tukaba duteganyijwemo imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Igipimo cy'ubushyuhe rero kizagaragara mu ntara y'Iburengerazuba kizaba kiri kuri dogere Celsius 27. Amajyaruguru y'igihugu ku masaha y'ejo ku gicamunsi naho hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura. Ubushyuhe rero bwo hejuru buzaba buri ku gipimo cya dogere Celsius 24. Mu ntara y'Iburasirazuba uturere twa Nyagatare ndetse na Gatsibo tukaba duteganyijwemo imvura ku masaha y'ejo ku gicamunsi. Ubushyuhe rero bwo hejuru buzaba buri ku kigero cya dogere Celsius 29. Umujyi wa Kigali naho ku masaha y'ejo ku gicamunsi hakaba hateganyijwemo imvura n'ubushyuhe bwo hejuru bwa dogere Celsius 27. Ku munsi w'ejo rero ndetse no mu minsi itanu izakurikira akarere dutuyemo ndetse Afurika yo hagati na Afurika y'Iburasirazuba mu gihugu cyacu hakaba n'ubundi hateganyijwe ibihe by'umwuka uherereye mu gice cya Congo. Imvura rero uko bigaragara mu minsi itanu bikaba bigaragara ko izagenda igabanuka. Ku munsi w'ejo mu Rwanda izuba rizarasa ku isaha y'isa 11:45 amasaha ya mu gitondo, rirenge ku isaha y'isa 11:58 ku masaha ya nimugoroba. Muramuke mugire umugoroba mwiza.